Ikhwan baru saja meninggal dunia sebab dia digigit Dracula. Maksudnya, di Brookhaven ada Dracula. Alamak takutnya. Kita semua kena hati-hati. Kakak Izzati, kenapa orang itu selalu ikut kita? Itu kan Dracula. Jom kita minta tolong. Jadi, awaklah Dracula. Saya akan tangkap awak. Dia sudah lari. Saya akan kejar dia. Hah? Jangan bergerak. Saya akan tembak awak. Tunggu. Jangan salah faham. Dia tak jahat. Apa? Saya sebenarnya Ikhwan. 2 hari lepas, saya digigit Dracula jahat. Sejak itu, badan saya berubah jadi Dracula. Walaupun saya sudah jadi Dracula, tapi saya masih sayang kawan-kawan saya. Saya tak nak mereka diserang Dracula jahat. Sebab itu, saya selalu ikut mereka. Saya cuma nak lindungi mereka. Jadi, Ikhwan cuma nak lindungi kawan-kawan dari Dracula jahat. Kalau macam tu, saya tak akan tangkap awak. Sebab awak Dracula yang baik. Tekan like kalau setuju.